Zdravo, ja sam autor plugina PostPerket za WordPress i pokazat ću vam kako se ovaj plugin instalira i koristi. Za početak ćemo otići na rutinu dodavanja novog plugina u WordPressu. Dakle, sekcija dodaci i dodaj novi plugin. U polje za pretraživanje ukucat ćemo PostPerket kao ključnu reč i kliknuti na dugme pretraži dodatke. Malo sačekamo i dobijemo spisak dodataka koji odgovaraju ovom upitu. Prvi je PostPerket i da bi ga instalirali kliknut ćemo na dugme, odnosno na link postavi. Malo sačekamo i učita se ovo novo prozorče u kome treba da kliknemo na ovo crveno dugme postavite sada. Kliknemo na njega, sačekamo i evo, plugin je instaliran. Da bi ga uključili i koristili kliknut ćemo na link uključi dodatak. Sljedeća stvar koju treba da uradimo jeste da dodamo rutinu za pozivanje ovog plugina u šablon teme koju koristimo. Pronaći ćemo u spisku pluginova, odnosno dodataka PostPerket i kliknemo na link podešavanja. I ovdje vidite u opisu upotrebe kod koji treba ubaciti u šablon. Njega ćemo da iskopiramo. Ctrl+C i idemo na uređivanje šablona. Dakle, izgledi, sekcija izgledi, uređivač. Izaberemo glavni indeks, odnosno index.php i ovdje pronađemo deo za paginaciju strane. To je dakle ovaj ovdje, stariji, novi članci i uslov da članak ne postoji i postavit ćemo onaj kod ovdje iza ovog enddiv i div taga, dakle Ctrl+V i ubacujemo ovaj doAction PPC. Nakon toga kliknemo na odnosno, da bi vidjeli kako to izgleda bez ovog dodatka, evo ga, znači to je indeks stranica i ovdje nema ničega, vidite. Znači kliknemo ovdje na ažuriraj dodatak u ovom uređivaču šablona, sačekamo, on je znači sačuvan. Ovdje ćemo se znači da osvežimo stranicu i vidjet ćete ono što ispisuje plugin PostPerket, odnosno članci po kategorijama. Dakle, on u listu stavlja naslove članaka bloga koji pripadaju određenoj kategoriji. Sljedeća stvar koju ćemo da uradimo je da malo podesimo ovaj plugin da on daje lepši izlaz na naslovnoj stranici. Znači, iz odeljka podešavanja izaberemo članci po kategorijama stavku ili PostPerket ukoliko je engleski WordPress. I ovdje imamo znači podešavanje kutije, da li će se prikazivati u dve kolone ili u jednoj koloni po redu, znači cijelom širinom, koja je minimalna visina kućice u kojoj će se za jednu kategoriju. Ovdje možemo upisati ID, brojeve kategorija koje želimo da se prikažu na stranici, odnosno prilikom izlistavanja. Ukoliko ovdje ukucamo ID-eve nekih kategorija, one će biti izvinjavam se, isključene iz listanja. Ako želimo da prikažemo samo kategorije najvišeg nivoa, štiklirat ćemo u opciju. Ovdje dakle poredak po ID-u kategorije ili po nazivu. Dakle, u postavkama članka dalje možemo odrediti koliko naslova će biti izlistano. Ovdje je 8. Ovdje možemo odrediti dužinu naslova u karakterima. Dakle, možemo ove duge naslove koji imaju više karaktera nego što može da stane u jednu liniju da iskratimo.
dakle ovdje ukucavamo broj karaktera, a ukoliko želimo da aktiviramo to skraćivanje naslova, aktiviramo ovu opciju. Ukoliko postoje sticky posts na našem blogu i ne želimo da ih uključimo u ovo izlistavanje, aktivirat ćemo ovu opciju. Ukoliko želimo da prikažemo neke sažetke, odnosno lidove članaka ispod naslova u ovom listanju, možemo ovdje izabrati da li će se oni prikazivati samo za prvi članak, da li za sve članke ili da se uopšte ne prikazuju. Dalje, dužina sažetka, također u karakterima možemo da odredimo koliko će sažetak da bude dugačak. 150, 200 ili neku drugu dužinu karaktera. I na kraju mogućnost da stilizujemo ove kućice prema stilu koji donosi sam post-paket dodatak. Kao što vidite, ovdje je podrazumevani stil teme koju koristimo, a mi možemo dakle aktivirati i vidjet ćete sada kako će to da izgleda. Dakle, posle svih ovih postavki kliknemo na sačuvaj izmene i dakle to je sačuvano. Sada možemo da osvežimo stranicu i vidjet ćete kako to izgleda. Dakle, ovako vidite tu stilizaciju i želimo sada da prikažemo jednu kategoriju po cijeloj širini i da prikažemo sažetak samo za prvi članak u spisku, a recimo stavit ćemo 6 članaka po kategoriji i nećemo da skraćujemo dužinu naslova. Sačuvaj izmene i to sada dakle izgleda ovako. To je dakle to. Hvala vam na pažnji i ukoliko imate neka pitanja, postavite na mom blogu na odgovarajućoj stranici ili na stranici ovog dodatka na WordPress kodeksu. Hvala.